Dobar dan, dobro jutro iz Rovinja. Stari grad Rovinj je ispred nas. Ono što vidite ispred nas, stari grad koji vidite, nekada je bio ostrvo. I u 18. veku, neki 1763. ostrvo je spojeno sa kopnom. Znači, ovaj deo koji vidite odavde pravi čitav jedan krug i to je stari grad Rovinj koji je do 1763. bio ostrvo, a tada je spojen sa kopnom. Započet ćemo naš obilazak, a usput ću govoriti nešto o istoriji. A kao što vidimo, neminovna je i po pitanju ove starine ovde koju vidimo. A odmah kada pogledamo sa desne strane, pogledajte šta se nalazi sa desne strane. Spomenik Narodno-oslobodilačkom pokretu, partizanima. Prvo ćemo njega da obiđemo. Evo, u centru smo Rovinja. Sa leve strane stari grad Rovinj sa izuzetno bogatom istorijom i na nekoliko koraka od starog grada spomenik partizanima i vidjet ćemo i narodnim herojima kao u našem Beočinu. Kao što rekoh, mi da smo u Beočinu, jel da? U našem parku heroja. Pogledajte, rekao sam na 10 metara od starog grada Rovinja. Mateo Benusi, narodni heroj, Pino Budicin, narodni heroj. I pogledajte spomenik. Ovde piše palim borcima i žrtvama fašističkog terora. Spomenik je podignut 1956. godine. I mi ćemo sada obilazak, polako ćemo da uđemo u stari grad i tamo ćemo snimati da vam dočaramo što više. Teško je snimiti prilog o ovakvom gradu, jako teško. I ranije sam znao da kažem toliko ljudi, toliko režisera, urednika i tako dalje, dokumentarista je snimalo sa tehnikom, a mi koristimo samo jedan telefon i svoju volju, želju da ovo snimimo i da vam prikažemo. Jako je teško prikazati, ali nadam se da ćemo uspeti da vas zainteresujemo koliko toliko. Ovde bih možda nešto rekao o istoriji Istre kao uvod, a kasnije ću manje da pričam, a više da prikazujemo da vidite kako sve to izgleda. U davna vremena ovde su živeli Histri, narod ilirskog porekla. Nakon toga dolaze Rimljani. Posle Rimljana Ostrogotsko kraljevstvo, Vizantija. Nakon Vizantije dolazi Franačko carstvo, dolazi Sveto Rimsko carstvo. Onda ovaj grad i ova teritorija pripadaju Mletačkoj republici, a zaleđe, unutrašnjost Austriji. Međutim, kada jednog dana nestane Mletačke republike, Austrija će zauzeti ovu teritoriju. Na kratko će izgubiti kada Napoleon bude vladao ovim gradom 8 godina. Onda ponovo postaje austrijska, da bi od 1918. godine do 1947. godine ova teritorija pripadala Italiji. Od 1947. u zajedničkoj državi Južnih Slovena, Jugoslaviji, sve do 1991. godine.
Toliko što se istorije tiče. A kasnije ću još nešto dodati. Znači, ova teritorija, ovaj grad je pripadao različitim državama. Imao je različite uređenja, ali ono što je za mene fascinantno i zašto možda govorim o istoriji, zašto vezujem, to je jezik. Jezik je odgovor za sve, to istoričari znaju i mnogi drugi znaju. Mi govorimo istim jezikom i to je najveća zagonetka. Najveća zagonetka potpuno istim jezikom. Ko je od koga uzeo jezik, ko je od koga šta primio, usvojio i tako dalje. Teška su to pitanja. Ja jesam istoričar, ali imamo mi istoričare koji znaju mnogo više i koji se bave time i ne bih davao svoj sud o tome. Možda bih samo dao sebi za pravo da otvorim pitanje odakle isti jezik. Mi govorimo potpuno istim jezikom. Uz to, mi imamo isto ponašanje, iste gestove, iste šale. Imao sam prilike da razgovaram sa ljudima ovde koje sam sreo. Ispričat ću vam šta su mi rekli, ali malo kasnije. Sada da uživate u onome što ćete videti. Ovaj izlet koji vam danas nudimo neće koštati ništa. Samo da imate volje da pođete s nama na jedno kratko putovanje. Ovo je deo koji mene lično najviše fascinira. Vidjet ćete, ima fantastični delove i unutra, ali ovaj deo, ove stare zgrade ovako na obali, more koje zapljuskuje, terase, zamislite kakav je osjećaj biti tu, kakav je osjećaj živeti. Znam, zime kada dođu i bure, nije to tako uvek sjajno, ali veći deo godine, pazite ovo, živjeti na ovakvom mestu, biti na ovakvom mestu, imati terasu na ovakvom mestu. Ovo je deo koji me posebno fascinira. Ovo je stara gradska plaža, ako mogu da kažem, najstarija. Pazite, ovaj komadić, tu sada imamo malo kupača i evo ga deo koji se meni najviše sviđa. I odmah ovde desno, prvom uličicom, ulazimo u stari grad pa ćemo snimati sve. I na ovom mestu je izvršeno spajanje sa kopnom. Vidite more i ovaj deo. Malo po malo sada je to velike površine, velike širine, ali tu je izvršeno spajanje sa kopnom. Ovde je takođe pijaca, velika pijaca i mnogo tezgica, mnogo ovih zanimljivosti turističkih letnjih. Naravno, to ćemo malo kasnije snimiti ili noću, mnogo je lepše, mnogo je živopisnije noću. A sada ćemo u stari grad. Ulazimo u stari grad. I hoću da, evo, i vi vidite kako to izgleda. Uličice i sa leve strane ili desne i sa ove. Voleo bih da vidite sjaj. Sjaj ovog kamena, ove ulice, koliko je uglačano, teško je hodati. Koliko ljudi je prošlo ovim ulicama. Opet moja fascinacija ovim uglačanim ulicama. Bio sam na dosta mesta gde su ovakve ulice uređene na način da su iscrtani tako krugovi kao imitacija. Ne želim ništa da kažem loše za te gradove gde je to tako uređeno, turističke centre i gradove, ali ovde to nije uređeno. Ovde je potpuno autentično. Ovo je kamen koji je stavljen ko zna kada. Od tada nije pomeren. Kao što vidite, ima on svoja ugibljenja i tako dalje, ali uglačan da se jedva može hodati. Opet, kažem, moja lična fascinacija time izgledom, ali naravno, vama će se možda dopasti nešto drugo s punim pravom i nastavljamo polako dalje.
morate da vidite još nešto. Ovdje iz starog grada imate ovako uličice koje vode pravo na more. Neverovatno, pogledajte ovo. I tako redom sa ove strane. Može snimiti i ovu zgradu. Morat ćemo ovaj video podeliti u više delova. Prosto ne može da stane. Ići ćemo do 10 minuta, jer kada je duže 10 minuta imamo problem sa objavama. Tako da ćemo napraviti više delova s nadom da će vam biti interesantno i da će vam biti lepo.